توجه کنید به یک اعلانی برادرانه. انمی رقمایی که میبینید 9939 SO02 گم شده است. شخصانی که دریافت میکنند در واتساپ های من مراجعت کنید. رقم ها در زیر اکران است. برای سرسان و سرگردان نشدن یک هموطن خودمان دست خودتان را دراز کنید. حتما که یافتید مراجعت کنید، ما انتظار هستیم. سلام دوستان عزیز، برای گذشتن سرحد قزاقستان با هم دیار خودمان مراجعت کنید. رقم هایی که در زیر اکران ها میبینید اکوی مراد بیگ هستند. همه وقت در خدمت شما بودند و هستند و میمانند. زنگ زنید، از سطح و صفت کاریشان از خودشان پرسان شوید، از شرط و شرایط راه و برای حجت گزاری های شما نیز دستی یاری دراز خواهند کرد. حتما زنگ زنید، از خدمت رسانی های همین برادر استفاده برید و از نام ما سلام گفته باشید. سلام علیکم دوستان عزیز، تماشابینان محترم. من با یکی اعضاهای کانال خودم، با مخلصای کانال ما، با اون مخلصایی که نوارای ما در انتظار میشوید، یک جهان تشکرها گفتنی هستم. هر اون انسانی که ما رو دستگیری میکنه، در بوسکشی ها نام میگیرید و آواز بلند میکنید و در بری ما هستید، یک جهان تشکر. ما فقط همین روز اصلا خفه نیستم اما میخوام که جواب داده باشم. اینه ببینید، خدا رو شکر که چقدر یک شماره زیادی تماشابینان نوارهای ما رو تماشا میکنن، اما در داخل همین شماره زیادی دوستانی ما، شماره زیادی تماشابینانی که در بری ما هستن، باز هستن یک تنیم تو نمیدونم چی گویم، کرم شورباهایی که باز همین آشکارا گپ نمیزنند. در زیر کامنتاری هر گونه گپ ها می نویسند و بسیار گپ میزنی، کم گپ میزنی، این خیل میکنی. من با اون دوستانی که از دوستی و از راستی ایراد میگیرن چیزی گفتنی نیستم. دوست باید همین گونه باشد، آشکارا رو به رو عیان گوید که ما اصلاح شویم. اما غیبت کرده و بعد بعضی ها میگن کدام یک پهلوان پرتوف رکلام نکردی یا فلان یک از پرتوف رکلام نکردی، تو دور روی بودگی، تو لگان برداری کردی، هر اون چیزی که میگویم. من به شما یک چیز میگویم، همین گونه آدم هایی که همین گونه گپ میزنن، اگر تصور کردیم به مانند یعنی همین لطه پوره اگر همین گونه غیچ کنیم هم یگان قطره آب نمیبراید. اگر تک کنید هم یگان چیز نمیغلطد از یگان جایشون، باز گپ میزنن. این رقم هایی که در زیر اکران ها میبینید برای همین گونه آدم ها من گذاشتم. هر یک انسانی که از بدبینی ایراد میگیرد، از کچفهمی ایراد میگیرد، من زنگ زنید، روی راست گپ زنید، ما اصلاح میشویم. اما ما رو به هر یک نمود آدم ربط ندهید. من با اون انسانایی که در برنامه های ما سهمگذاری میکنن، در بری ما هستن، یک جهان تشکرها میخونن. در این موضوع من حالا بوسکشی های همین ساله تمام شود و جنبست شود، بعد من الهیده نوار خواهم کرد. الهیده فقط امروز همین رو میخواهم گویم که انما آدم هایی که در پسی پرده خودشان رو شیر میگیرن، همین رقم ها برای شما است. زنگ زنید، گپ میزنیم کنی، من بینم کنی چی گپ دارید شما، چی گفتنی ها دارید، در دلتون چی باز یک گپ های دلتون رو براشته گشتگید که باز نپوسه گوید یک باره که خالی شوید. باز یک چیزی دیگر رو میخوام خاطر رسان کرده گذارم که همین بعضن آدم هایی که میگوین که این رو رکلام میکنی و اون اسب رو رکلام میکنی، ما خدا خواهد سهمگذاری میکنیم گفته و از اولی همین سال تا به حاضر وعده داده گشته‌اند. من گفتم برای آنها من در آخرین موسم همین بوسکشی که جنبست شود به صحت سلامتی، من که لفظ که دادم، من رفته ایستادم به تمام بوسکشی رفته ایستادم. همین سیزن جنبست شود، بعد من گپم میزنم، بعد خدا خواهد یا این طرف یا اون طرف کار دوام میتیم. من عزم کردم که در همین بوسکشی هر پهلوانی که میخواهم معرفی میکنم، میخواهم موسیقی میمونم، میخواهم بسیار گپ میزنم، میخواهم کم گپ میزنم، هر چی کاری که میخواهم در همین نوار میکنم. خواهم اسب نام نمیگیرم، خواهم نام میگیرم، فرق ندارد برای من وای کی است، اسبی کی است، پهلوان کی است، از کجا کی است. میخواهم نام میگیرم، نمیخواهم نمیگیرم. لیکن بازم در همین جا یک چیز میگویم، همون دوستای جانی منی که نامشون رو نمیگیرم، گپ نمیزنن، بعضن بازم میخواد که گپ زند. انسانی که نه اسب دارد، نه پهلوان است، نه هنر دارد، نه یک تکه دستش برداشتن میتوند. همین عموما یک به همین گونه آدم ها من خواستم که یک دو دهن سخن کرده گپ زنم.
гапи дилама гуфтам, ҳар чи хеле хоҳам дар ҳамин навор рафтор мекунам. Гапзанҳо мана рақам занг занед, гап мезанем бо шумо. Бо кадом тарзу услубе ки хоҳед. дар охир гуфтанӣ ҳастам ки инсоное ҳастанд ки сатҳи обрӯяшон, сатҳи вазифаашон, сатҳи маблағдорияшон чӣ қадарҳо дар боло аст, баъзан вақт мешавад ки мо нисбати аспҳои ҳамонҳо, нисбати паҳлавонҳои ҳамонҳо камбудиҳо мекунем, ба ҳамин ҳам нигоҳ накарда раҳмат мегӯянд, ташаккурҳо мехонанд. инсоное ҳастанд ки саҳм мегузоранд барои барномаҳои мо. барои барномаҳои мо саҳм мегузоранд, аммо мо камбудӣ мекунем, дар болояш боз миннатдорӣ мекунанд, ҳеҷ гап нест мегӯянд, бо дафъаи оянда мешавад. ай одаме ки на саҳм мегузорад, ягон фоидааш дар ҷамъият намерасад, баъд ҳамин ҳар чизе хоҳад гуфтан мегирад. ба ҳамин хотир ба он дӯстое ки дар бари мо ҳастед, бо мо рафоқат мекунед, дӯстӣ мекунед, салому алейк ҳастед, як ҷаҳон ташаккур. худо хоҳад дӯстии мо побарҷо аст. мо дар хизмати шумо ҳастем. рафтем тамошои хуш. дамир паҳлавон бо якатир, шерхан паҳлавон бо ракетаи дашти қозӣ, меҳроб паҳлавон, муборакшоҳ паҳлавон, ҷавҳар паҳлавон, меҳроншоҳ паҳлавон бо аспи следак, умедҷон паҳлавон аз деҳаи вешист, аспашон бо номи буроқ ба фикрам, хушбой паҳлавон, пирикор, жандаразм паҳлавон, урунбек паҳлавон бо формаи кабуд, давлат паҳлавон, облобердӣ паҳлавон, фарзанди фармон паҳлавон, салмон паҳлавон, билолиддин паҳлавон аз деҳаи дашти қозӣ, меҳроншоҳи мансур аз деҳаи дашти қозӣ ва ҷаҳонгир бо формаи зард, муҳаммад саид паҳлавон, яке аз паҳлавонони ҳалолтози водии зарафшон, ба ору ба номус, мавлон паҳлавон бо асп бо номи Ахиллес, бародари мавлони Фаробӣ, ҷаҳон паҳлавон, лоиқ паҳлавон, фарзанди ҳоҷи Умаралӣ, Ҳусен паҳлавон бо аспи Эркасаман, машҳур паҳлавон аз деҳаи Урметан, Фотеҳ паҳлавон, Исмат паҳлавон, яке аз паҳлавонони пешқадам, ва дар ду тарафашон Сарафроз паҳлавон ва Иззатулло паҳлавон, Али паҳлавон аз деҳаи Киштуда, Афросиёб паҳлавон. агар хато накунам, дар пойгаҳе ки дар деҳаи Калхозчон шуд, ана ҳамин аспу ҳамин паҳлавон ду маротиба ғолиб баромаданд. офарин паҳлавони ҷавон. яке аз паҳлавонони оромтабиати водии зарафшон бо одобу хоксор, Иззат паҳлавон аз деҳаи Ёрӣ, аспи хурдакаке ки мебинед аз номи Афзалшод Дӯстов, дӯсти қарини мо аз деҳаи Қумоқ, соҳиби аспони зарави зарафшон ва Ахиллес ба ин маърака ҳамчун солим тӯҳфа оварда шуд. Афросиёб паҳлавон ҳунарнамоӣ мекунад, оне ки хелоҳо мухлиси зиёд дар водии зарафшон доранд.
دو تا سودیا امروز با مرالی و برهان شانکار پهلوان از دهه دشت قوزی با اسب با نام برکت هنرنمایی های این پهلوان و اسب را در بازی های آینده ما انتظار هستیم. حالا جوان هستند. اسمت پهلوان با اسب لایقجان جوراєв از شهر پنجکین، اسب با نام الماس، یکی از اسبان موفق وادی زرافشان، موفقیت ها خواهان است. майдон ҷаҳон паҳлавон ҳунарнамоӣ мекунанд. интизор шавед барномаи мо бо се бародарон мавлон паҳлавон, ҷаҳон паҳлавон ва имом паҳлавон аз деҳаи фаррох. агар хато накунам, аспи дӯсти азизи мо ҳоҷи акбар бо номи қирон машҳур паҳлавон бо аспи чорная пантера ҳунарнамоӣ мекунад. پهلوان حرکت کن. سوالمی نازی معروف بوده. پهلوان یک کرد جدا کرد آورد می پرتوی. درونی کوبه کی کندی دور زمان آورد می پرتوی پهلوان. در میدان سرافروز پهلوان برادری گرامی قدری ما از دهه یاری هنرنمایی میکند. موفقیت ها خواهان هستیم دوستی عزیز. پهلوان مهمان است از ناحیه شهرستان. عبدواحد پهلوان با اسب اکوی قادر از دهه کلخوزچیان هنرنمایی میکند. اگر خطا نکنم همین اسب در زیر پای من در عکسی گلانی کانال امید ویدیو گذاشته شده است. اسب خیلاها چقان و بادپا و خیلاها اسب شوخ و تاختن باب است.
میکنه اینها برادران همه 16 و 17 در دهه سوم معرکه بزرگی دارند همه 17 از نام رحمتی جناب قاسد از دهه سوم از نام رئیس فدراسیون بوسکشی فرما حرکت کن мардуми майката интизор шавед. Паҳлавони хоксори шумо Муҳаммад Саид Паҳлавон дӯсти азизи мо ваъда доданд ин баҳор мо бояд ба кӯҳсорони шумо барои сайру гашт ва намоиш додани табиати кӯҳсори деҳаи майката равем. ба ҳамин хотир ба канал аъзо мешавед, интизор мешавед. худо хоҳад мо бо Муҳаммад Саид Паҳлавон сайри кӯҳҳои майката хоҳем кард. марра муборак дӯсти азиз. дар майдон эшон паҳлавон ҳунарнамоӣ мекунанд аз деҳаи бедак. исмат паҳлавон бо яке аз он аспҳое ки ба шарофати ин асп мо ба федератсияи русия сафар карда омадем. соҳиби ин асп бародари қадрдон ҳоҷи муҳтарам ҳоҷи маҳкамбой аз деҳаи ёрӣ асп бо номи ракетаи ёрӣ ҳунарнамоӣ мекунад. гарчанде асп ҷустаи калон ҳам надошта бошад, хелоҳо чаққону бодпо аст. яке аз аспҳои номдор дар водии Зарафшон. زرافشان و اخیلس یک پای از نام بابای حیدر هزار ریمی رشه بالای سالمی اکای شراب و تمام کشید. باری تفسیر صداقت خامه و دفتر گرفت. در کماقت کم نگیدم خاکی زرخیزت زرین سیدی کرلی و خوبانی لذت شکر گرفت. میسرایت اسمتی بریار دوستانش غزل همچو شعری نازنینش کاکلی دختر گرفت. سالم نوبتی از نام شهروند دهه کماق افسر شد دست صاحب اسب زرافشان و اخیلس یک دونه اسب می شود.
صدا همین دو تا تکه که من پرتم گفته بودم سالمی 500 پرتم تختم گیرن شما راضی می؟ فرقش میفید بوم پرتاییم میفید بوم پرتاییم آدی мавлон паҳлавон ҳунарнамоӣ мекунад. дӯсти дасткушоду дилкушоди мо ҷаҳонгир паҳлавон ҳунарнамоӣ мекунанд ва аспе ки дӯсту фавзалшо гузошта буданд соҳиб гардиданд. бародарон аз деҳаи ёрӣ Муродбек паҳлавон ва Исмат паҳлавон пай дар пай оварданд. аспе ки дар зери пои Исмат паҳлавон буд аспи бобои Ҳасани ёригӣ аз деҳаи Калхозчиён яъне Ғусар. мо бахшиш мепурсем ки аз омадани ин асп ғофил мондем ва боварии комил дорам ки бобои Ҳасани ёригӣ ин камбудии моро ба назар намегирам. дар наворҳои оянда ин камбудиро ислоҳ хоҳем кард. муваффақият хоҳонем. паҳлавони ҷавоне ки бо нони чӯпонӣ калон шудааст Шириншоҳ паҳлавон фарзанди Шарроф чӯпон аз деҳаи ёрӣ бо яке аз аспое ки мо мухлисаш ҳастем бо номи Беспредел ҳунарнамоӣ мекунад. Афросиё паҳлавон агар хато накунам асп бо номи Сипар дар майдон ҳунарнамоӣ мекунад. аспи Ҳоҷи Раҳмонқул Каримов. аспе ки дар экранҳо мебинед бо номи Артуч акои Бежан бо ифтихор аз деҳаашон аспро бо номи деҳаашон гузоштанд. офарин мехонематон. зинда бошед. муваффақият. асп аспи 4 сола мебошад. аспи хелоҳо чақон ҳоло ояндадор аст. дар ояндаҳои ҳунарнамоиҳои аспро мо интизор ҳастем. ин паҳлавон бобои фахор буданд. حالا سالمو از دهه نوابا طرف از фаррухрӯз паҳлавон аз деҳаи Ёвон аз бо номи Геркулес аз деҳаи Зиддӣ дар майдон ҷилва мекунад.
дар майдон собиқадори меҳнат, фармон паҳлавон, шахси кордон, агар аҳамият диҳед аз рӯи асб гардонияшон, бинед чӣ қадар таҷрибаи чандин соларо дар худ ниҳон доранд. Офарину офарин набераи хафа шаведам карри бафо. Ифтихоратон мекунем. Зинда бошед, саломат бошед. ҷавҳар паҳлавон, фарзанди раҳим паҳлавон, асб бо номи Нико, асби акои Муттаило. Марра муборак. Bravo! ана дида худатон шоҳид будед, ҳамчун гӯё баръакс гирифтагӣ борин. Он вақте ки ман асб саворӣ кардам, дар болои асби баракат будам. бозам Исмат Паҳлавон бо асби бобои Ҳасани Ёригӣ бо номи чемпион марра карданд. бозам узр мехоҳам аз фарзандон ва худи Ҳасани Ёригӣ. бовар кунед, баръакс накардам ин корро.
муборакшоҳ паҳлавон бо асби бобои умаралӣ бо номи эркасаман ҳунарнамоӣ мекунад. دنیا و مرالی با بوی کنم بر رحمت کلام همه خدمت کنم من کامل شو و نام شما چی بیزو جون برام بیزو ویدیو نه بیزو ویدیو رحمت کلام من حال امید ویدیو مساز منا رئیس اعظم عبدالخالق عبدالرزاق سه بار نمیگیم شد بس یاران همه تا روز دل افروز دیگر امروز گذشت نگر به کام دل ما تا بعد چراغ بخت در منزل ما شکرانه این دل که خدا میداند فردا چه شود به نقش آب و دل ما تا صبح دیگر خدا